Engarenok ka itunga lukotem kaloge tom ko district kalo Katakwi kesengita si ekanisa lo gere sana achama ki Esomero lo senior adukyo to malupo ko keche teterapo lo munotem kech. So getom ngese diope edelele ube jaskeri in this financial year. Dodo ibori dope ni tigore singare ndapu gani ngesa lupoko. Anu adu ko ene city school e ko lupoko jasme de baro samisiri na kanyi kuju. Onda utete dumune title oyowara dodo getomine alupoko no elalak no edumuna eruchena kede Esomero lo primary ne da bo beje kanisa toma. So iwo mishwete ne kota yauti achipa kabuono kin kanisa chama eta lupoko konyoko to bonebe opai kite Esomero le eruchena kede kanisa neda teni abeiti ejasi kapunu leda uta IT gogong anadu kyo ne Esomero billionaire plus. So erasi donu kwa nanu bwe community kia bonibe iwore buko kinera matapal ni toma iwore gya raduma konye kwa na ikisela le kanisa kadi kisela le bundora Esomero nisi kwa ni ya iri makeni konye kwa pe community ekota misi kinda bonibe kona kinde bonguni ya pete popone ali etem lo itete bete si diskuloje jino ni boro lwe ko tetem lo itete akunga mo kinesi ijimi ka pe cancela la ni kan be ami witness apaki jari so cancel elimuno akiro ni si schools elimuno geto makoboy elimuno tetoroma ela lautiche guya is a new sub county why get on fast apolo ki bi miela siche sub county slutete akipu we have about 7 to 8 10. I mean 10 around there, but we are here a joint opportunity mamera because it's not because of our own making konye ko to na shala making working Engarenok ko diche ko tuputetea ugande na jai aparankana mukaga Esomero lo getom itunga kesaba kasi ebe mamulemu kesejene tebe erasa alupoko no kanisa ichieka kesi kesopoti niko exe kanisa ija ikina alupoko ne jai Esomero lo ebeit apugan aidu o Paris era edu eluore doko na sai totola Esomae masu bya yalama please Paris ikiota quiz iko Esomero oni keri jeni be alupoko a jeni titu abe rasu ninyo be Esomero elilingiti bere kanisa kwenye da pia hapa kina chao na taditu abe kanisa neseja sa pedorosha hii to malupoko so ngonu amibusa kindona igirere kwa nona chamu ido edelele uchita betebe kanisa ngiselo penyo alupoko alipango chachi kiti so kidunia kanisa ya kiti se Esomero oduko enai opolo rigetom apolo pe bunyo ne singon mamesa apedor ba giri alupoko ba mama polo akwapo mama ala mengon no ikedeta wedo pekere lo Esomero ja luka bere lesium de ko pana P6 P5 ko tengi joining ata P7 olo marteni na lomar elwani kinesini akata kwichuti alipiteka kanisa chama kichuta Esomero duko kinai ikota kironenda Charles Omongotolo era emulo Carlos St James Church of Uganda kogetom ngesabala ebeiti getom Apple abunero ele karula rere ngusho getom adomo na kerere chepaki na le mame jaunare agira to kere dodo meno na iting ari meno na iting agira te jao Apple ba Ekarulo ijala ikino na chepa kore ekarulo polo bonejaro na rire na gira na Apollo na eja sunda emenesa lo chichilo ashoman ka abolasho Peter Ogwang ngisi abala ebe itunge kopele kesanga utozi ationisina ationte je ni jasesu pale kwa ninga ya maleka ro kore nyiti kesawe beda bikaidi sinero agiroda chamana asami Kaloka TV East, Francis Ochen, ko district Kaloka. Ko de la lukuchok epote kwilwa ngodi nara apienga kisimane. So ne satar bon be Esomero lo mamara anu e benefit lo geto me bon